افدمو حمودمي وخوش با تماشاوان روشاوا تي في بخلق کنوش برنامه دوربین نم لپیش بریوان تماشاوان المعمد نوا به خلق خود گرینگی بدن کارو خباتن کود نوا سالن شورش ده کورگ هندن دایه پیش چبان دور کر د نوا سالن شورش دشی گلک پیشنگن رگ هندنا آزاد هاتن هدف گرتن و شهید بون حریداوی جی روشناموان عقید روش بکد انجام ایریشن دولت ترک آدا کر لبندافة تشرين الشهيد دما كو ام بحثا شهيد عقيد دكن ام بحثا سالين جي كد و بيشنگي جراغ هندنا آزاد را دكن شوي رو وكيل بشمجي خويا روشناموان هرمي دركتنا بيشا نافندان توينيك بوي وي برتكي نشان ددن كم ادي ريل بر ايريشن لدجي روشناموانان بگرن و پاراسنامه في روشناموانان بكن جبركو روشناموان كاركي كو دنگی دبن گلی دنگی راستیه جبو گلی خام او یک جی شرمزار دکن هدف گرتنا روشناموان تماشاوان ما من دا کevin نوا قاده و نرین روشناموان درباره هدف گرتنا روشناموان و بدنگی اساسی ناو دولتی ل دجی ایریشن ل سر روشناموان دا بگیرن مرحبا اشترى هلا سر شعبان بس بكم تناسب احمد ماردنلي هالسروكي كيتيام صين فوتوغرافي السوري شخا دناوا في برنامج خويا برنامج دوربين ده ام بالي دكشين سر رولا روشناموان لهرمي دناوا چند سالن شورشا باكروشات سوريا روشافاي كردستان كورو رشيد داگر كريا تور درخستن دنرينا ده حتى چاستر روشناموان انجي چاپ منيا هرمي دگاري بو اويك بكران براستي وك روجناموان روجافاي كردستان دي باكرو جلاتي سوري درولا وانا برجرنج هبو حتى انا جي رولا وانا هي يعني رولا وانا دملين درخستنا برخدانيه جي جيهانير برخدانيا جو هيزين عسكري الفيدري دكن لسر عردي جبو باكرو جلاتي السوري بباريزن ملتي روجافا ملتي باكرو جلاتي السوري بارامي بيجي شخو افرولا راغ هاندني جو درخ جي جيهانير غير مثلا ملي دنجي دي مثلا كاري روجناموفانا اركي روجناموفانا جو او شري قلي شورج قري ايجو جواكا سفيد بخوال دار دخه اشخو اركا روجناموفانا جو بالي بكشين السر شاني جيهانك بملتي باكروج هلاتي السوري تشاوا جيانا خو بردوام دكه تشاوا برخدانيه دكه تشاوا برخدانيه جبو ازاديه دكه وقت في دما داوود ام دبين بندافا تشرين بندافا الشهيده برخدانيه كتيكرن جمله ملت بخو در برخدانيه دك شل قال شورش قري الويدري انا لسر عردي تيكرن لكيلك هيزن سوريا ديمقراط بري هاد كرن مثلا ملت البشتا هيزن خوي اللي انا ملت لكيلك هيزا خد سكنه ملت الكيلك زاروكي خد سكنه امجي وكروج مافان شخو امجي زاروكي في ملتينه امجي في جواكينه اركامي جو ام فينا درخين هولي اف ارك جهمو روج مافاناتي خوستن ام روج مافانين جو بسازين وقت بمحلي سازين فيدرد دروهندري روجافات كاردكن ان سازين گوش درور كاردكن سازين درور نزان به روجافای کردستان تشکرن نزان به چبر خدانی هي اف مراسل اف لوچغهانی گو روجافای کردستان دی تکلیه خو سازين درور دک ارکاوی گو ویبر خدانی درباسی نوا تلویزیونی خو که درباسی سیستما و شانا تلویزیونا که اجانس درور بکن گو بالي بکشین سر يعني دناوا سالن شورش اللي قالك بيشنجن راك هندني شاتن هدف قرتن حري داويجي روشناموان عقيد روش بو شخو تجي البندافة تشرين ون دمك كارو خبات الويدا فيري بحفدور كر ام خوازن بيشك بحثا كارو خبات يوش معنا براستي شهادتا هوالي عقيد ام قالك بي ايشيان ام غمجينيش بو شهادتا ويجي لي بنفس هذا وقتيجي بنفس هذا ميد ام بشهادتا هوالي عقيد ام سر بلندن جبر راستيا ميه راستيا هر كسي قدروج افاي كردستاني ديد باكرو جلاتي سوري كارو خباتي جبو ازاديه دكه جبو ملتي خود دكه وهلبتي راستي هدفي دولتها ترك جيوي بي جبر دولتها ترك ناخواز هر كس الفيدري بارامي بيجي ناخواز هر كس بانغا ازاديه بكي ناخواز جيانا خو بردوام بك راستي هدفاتي بريندار دبن شهيد كيفن بري هوالي عقيدش خو جيهان وناظم بون كمال بون انا قش راستي هدفين دولتها ترك هاتني كرن يعني بتشتكي بهوانه يعني
براستي وك هفالي عقيد مهرة خود عليه شبمانية ليدا مهرة كي بخويني ليدايه يعني مرو اختم بحثة هفالي عقيد بك مرو نبحثة بندافع تشرين بندافع الشهيدات تانية دك مرو بحثة كذا كي زيدي 10 صالة دواري شبمانية داي هفالي عقيد دهمون ميلاد يعني شرين عفريني برخدانيا لعفريني هاد كرن كذا هفالي عقيد تذهب ودرخني جيهانر حتى جو كار كر حتى بندافع الشهيدة بندافع تشرينين حتى ويدريجي كارو خباتي وينا هبو تكلينا بهمو سازين جدرفر هبو سازين محلي هبو دخست ارمنجا كوينا هبو جو حقيقتا جواكا خو برخدانيا جواكا خو درخيني جيهانر براستي خسارك بوجي كاري تشابامانية دروجافاي كردستانيت امجي وك هفالينوي وك كسك روجنمافانت كار روجنمافانتيت روجافاي كردستانيت خبات دك ام سوز دين هفالي عقيد ام كاميراوي العردينا هين ابوليا قلمي العردينا هين ام سر شوبا بيبن ما في قد خست او بقيني ام بقيني حتى اخوينك دلاش مذهبه از تخزمه پرسیجم سازین تکل دار سازین پاراسنامه فروشنامه‌وانان سازین کوبخه زاگونین پاراسنامه فروشنامه‌وانان در خصنا الهمبری هدف گرتنا روشنامه‌وانان بدنگی آوان سازیان ایریشن چاوال دیجی روشنامه‌وانان انچ ریک چاوال الهمبری وان ایریشان ورد براستي مخابن وقتی ام دبیزن بناوی سازیه کی مافین مروفا یا مثلا سازیه دبیجه از پیش گرتم جمافین مروفاره یا جمافین روشنامه‌واناره وحتى انا اف چند صال بيدنق ماني براستي اف بيدنقيا وانا شرعيتي ضد دولتها ترقو بده طاق خورت راستي اريشي روج مفانا بيكرن اريشي ملتي سيفيل تيكرن اف بيدنقيا وانا شو شرعيتي ضد دولتها ترك ام فيتشتي شرمزار دكن بري ما تقول ام دخوازن اف اريشن دولتها ترك سر باكور جهلاتي السوري سر ملتي روجافا ملتي باكور جهلاتي السوري بيرا وستاندن سر روج مفانا بيرا وستاندن لي انا ام دخوازن افسازين ما في المروفه باركا خراب بواجب اخوي اخلاقي رابن ودولتها ترك محاسبه بكن سرفان اريشي جوهات كرن يعني ايدي بس حياه انا ام ما تقول ام تخازن فا اريشا بي سكراندين انا ام تخازن محاسبه جي بكرن يعني نار روج مفانا كندو نا انه ام بيجن ولا بشاشتي هاتي كرن روج مفانا راست هدف ذكره يعني تبين روج مفاني كاميرا بي رختوي باراستني راستي اريشاتي اف جشر مزار كرني ام خازن محاسبه بكرن سازين ناف دولتي هنا محكمه ناف دولتي ملفات تحقيق بلقاك هنا انه تشاور راستي روج مفانا كريه راستي سيفيلا هاتي كرن بنيا تحتي ان سازين باكور جلاتي السوري هدف ذكره افانا جيش قفن السر ما في مروفا السر ما في نقول ملتك بخازب بازادي بيجي سر اخر داویدا سوزا و شبو اف شهیدن چاپمنیا آزاد شین سوزا ما جبو شهيد شابامانيه براستي ام يهول بدن جو ام لايقي خوينا وابن ام يهول بدن جو ام نافي وانا هلدن ام وانا العردين نهيلن ام كاميرا وانا بخودي نهيلن بمصور نهيلن ام سيرفي سوزيبن وام يسو زيبن اگر گلک سپاس ودا سواش مرحبا اشترى مرحبا سرچاوا شاوي صاب سپاستكم يعني شخيرو نافا خلق اخوا يا برنامج دوربين ده ام بالدك شينن سر رولا روشا مافانان در خصنا روي الرشي داگر كريا ترك دام لباكروجات سوريا وهدف قرتنا روشنا مافانان شخو حري داوشي روشنا مافان عقيد روش شهيد كد وكي روشنا مافان ترولا روشنا مافان تي يعني رولا نوچاغان تي باكروجات سوريا ده چاواد نرخينا در خصنا روي الرشي داگر كريا نها بيگومان شخوا لباكرو روجلات السورية يعني جاوي حقيقتي راك عندنا ازات لباكرو روجلات السورية ده اساسي قا برهم شورش جرايا گشتيرا رادگينه چه برخدان به چه ايريشن کوتل سرگلمه نجنا هاوش دست بك شورش و براستي دباكرو روجلات السورية ده والي ما روجنموان حيا اصلك بلند رغم كو تهديدين كوتنا سر حوالين ما رغم كو ايريشن بيكسر ببالافرين بمروف روجنموانان هدف دگرن ايدي دكاري خودم بردوامن نها دولتا ترك بقاسي كوج راگهاندنه دترسا جتشتكي دنا ترسا جبركو ايريشن خوين قركرنه دين كوتنا سر گلما سر جواكما راگهاندن چپمنيا آزاد في بلگه دگه و
سازی ناف دولتی را هم جرای گشتی را هم دنیای را رادگینه لسروی اساسی دولت ترک و لسر بن پیکرنا هم قانون ناف دولتی یکسر حوالی ماین روزنامه‌وان هدف دیگری نه تنه لباکور روجلات سوریه ل پارچین کردستان ین دی ترجیش خو هری داوی حوالی ما یه قهرمان کود بنداوت تشرینه ده حوالی ما روزنامه‌وان عقید روش کو هم شروان بو هم روزنامه‌وان بو سالن درج ین دست پیکا شورش و دست به خبات کری حتی دقا داوی هناس خویا داوی کد و خبات کی مزن کر و دوی اغره ده شهید بوشیش خو حوالی ما روزنامه‌وان عقید روش جتشتکی ند ترسیه هدف خوی اساسی او بو چاو به دنگی گل چاو حقیقت راگینه چاو امبیژن کریارین دولت ترک بن پیکرین دولت ترک کم کوجین کل سر هرم پیکتن وان بلگه بکه وان بو شین اجرای گشتی را جواد و اغره ده شهید کت ام دو برنامه ده سرساقی جبو معلومات حوالین خوا جبوی حوالین ما ین روزنامه وان دخوازن سوز خو دکن کو امی حتی دقا داویش خوا و خباتی وی برفره بکن و امی خونو خیالی وی پیک بین بدنگیا سازی ناف دولتی یکو بخوا زاگون درخستن گوک روزنامه‌وان هم بپارێزن لهمبری هدف گرتنا روزنامه‌وان چه ایریشان لهمبری روزنامه‌وان ریل پیشی ایریشن چه ول لهمبری روزنامه‌وان دولت ترکیه جوان امبیژن دولت آنکو بتناخوا قانون ناونتوی گدار ناکه یعنی امبیژن د سازی ناونتوی به توهی خود جو ان بگره یونیسف و امبیژن هر وکیدن سوجه شرع هدف گرتنا حوالین ماین روزنامه وال باکو روجلات سوریه جبر تنه چکا د دستی ویده کامیره د چه بلگه دیگه د چه د شوپینه کارو خبات خپل سروي اساسي دیگه نه کو شرکره بچه امبیژن تهديده کې لسر امن القومي التركي تشيدك وكي كو دولة ترك بجنا جبونا ويجي دولة ترك نتني روجنا مفانان زاروكين بچوك قتل دكي هري داوي لجيلان لكوباني چاوا د انجام بالافرين شرد شهيد كد زاروكي بچوك ود مال خود ابو توپ وطيارين دولة ترك ليدا شهيد خس بدهان وكوي زاروكي بالصدان وكوي زاروكي بجن بحزاران وكي قال ماي سيفيل روجانا البندافا تشرينه تينا هدف قرتن لكوباني للصريني لمنبجه لعين عيسى بالهر دريبه بأوايك يكسر تينا هدف قرتن سازي الناف دولتي بربرسن دبرفان إيريشن دولة تركيا أبو خوش شريكن بدولة تركيا أجر نشريك بن وبدنجيا خراكن نها أم وكفالين روجنمفان ين شهيدين كود في أغريد شهيد كتنا دا خوازة ما أساسي أو كو بربرسن دولة ترك ورنا دارزاندن جبر خطریه کې د اواکرن بر دوام کرنه هدف ګرتنه راګاندنه لویدري خطریه کې د اواکرن د سروي اساسي بانک ما او کو حتى دقاداوي امکارو خباطي خو بکنجي و دولت ترک به وی ایریشا خوره مناطر سنه پیاماوي او دوري راستيه بكفن پیاماوي او هونج حقیقتا کو از لویدري پکتین مجوان کوم کوجن کو پکتین وان ایریشن کو پکتینم هندور كفن تشتكي بلغانا كنما باروفاجي ومسوزا خدايا حتى دقاداوي ميفي كاميرا هوالين خوين شيء بينوسن وان راكن وامي بن دنجي قالي خو قالك سباش ودا باس سلافريس مرحبا اشترى دنباش جوارش حمي تماشوان وهداري ور عندك سوكي تناسبك آلان عتي روزنامه‌وان شخوا دناوا في خلق اخويا ايرو دجي بهتري خو ام بالدك شين السد ايريشن لدجي روزنامه‌وان شيء خصنا روزنامه‌وان بيشنگ شخو ايرو ناتن بر بيشانا فندانا توين يك بوي جي داكو هم بانغا را وساندنا ايريشن دولتا ترك لدجي روزنامه‌وان بكم ام دخوازن وكي روزنامه‌وان هل وستن والهمبري هدف قرتنا روزنامه‌وان الهرميتشي دسبكي وبري هرتشتي ام خيرهاتنا ودكن ام حوالي خوي شهيد ببيرتينن سرساغي جمالباتي وان ربي حوالي ما عقيد حوالي ما جيهان حوالي ما ناظم وحوالي ما عزيز حوالي ما جو ددمن داويد جو جيان آستا شهادتي دي انجاما ايريش دولتا تركي داگير كر لسر هرمي ولسر روزنامه‌وانا دولتا تركي داگير كر هردم و هرچاغ ايريشي دوريد كي نتهني روج آوای کردستانی ایریشی هر چار هیلین کردستانیت که لی ام دبینن دوان دم داوید روزنامه‌وانش خورد که هدف اوجی جبونا دنگی راستی قطب که جبونا دنگی حقیقت لهولی نهیله لی تفلیولوژی روزنامه‌وان سوزا خنود کن روزنامه‌وان به ارکا خوراد بن ارکا وانجی گو دنگی راستی بلاب کن ارکا تیسر ملی روزنامه‌وانا گو هردم گو دنگی راگهاندنا آزاد بلاب کن
وەک وەژی ناو ئاخافتنێ خودێ زەلال و دیار کرد ئیرۆم هاتنێ li ba navenda netewên yekbûyî li bajarê Qamişlo hem medaxuyanîk da hem jî me êrîş şermezar kirin êrîşê gotên li ser rojnamavana em soz didin got em bidin dû şopa hevalê xwe şehîd yê rojnamavan û ti carî em kamîreya wana û pênûsa wana em li erdê nehêlin. بێدەنگیە سازیە ناودەوڵەتی سازیên ku parastina mafê rojnamavanan dikin rêl pêşiya êrişên çawa ve dikin Mixabin bêdengîk heyî ji aliyê saziyên qaşot bêjin em mafê mirovat parêzin qaşot bêjin em mafê rojnamavanat parêzin mixabin bêdengîk di aliyê wan diheyê dema bêdengî hebe helbetê dewleta Tirkî dagirker û him çeteyê wê wê êrişî deverê bikin û wê rojnamavana ji xwe bikin armanc lewra daxwaza me jî got dengê xwe bela bikin daxwaza me ji rojnamavana ev ê û daxwaza me got hêzek rojnamavana hebe û rojnamavan bi hev yek bin û him jî daxwaza me ji netewên yekbûyî û daxwaza me ji ev kesayet û ev saziyê dibêjin em rojnamavana diparêzin em dixwazin ew jî bi erkê xwe rabin erkê gotê ser milê wana û rojnamavanê deverê biparêzin. gelek spas bû te Gelek spas bû navş. مرحبا شەرە مرحبا di nava vê xeleka xwe ya îro de em balê dikişînin ser hedefgirtina rojnamavan kar û xebatên ku rojnamavanên herêmê di nava salên derbasbûyî de meşandin û aliyê dewleta Tirk ve gelek pêşengên ragihandinê hatin hedefgirtin em destpêkê wekî rojnamavan rola ragihandinê di nava salên derbasbûyî şoreşê re çawa te dinirxî نهاد سری دا همه شهیدین چپامنی آزاد برزدارین ببیر دینن و اف ایریش و هدف گرتنا روزنامه‌وانا شرمزار دکن راستی روزنامه‌گری کردی نج دستپیک شورش روز آواده یعنی دستپیک ده چه خصنا جواکا کرد تفسیر بکن قرب بکن چپامنی کردی جی وکی خطر سر خودیتن هزن داگر کرد نام ده دولت ترک رژیم باعث و هول دان گوتشتک ناوی چپامنیا کردی جی تنبه yani em vêna bibêr bixin û gelek cara ji bo gotarekê yani jî di salên şêstî û vir da 1960 vir da yani jî ji bo gelek cara ji bo helbestekê roşenbîrê me ketine şikenceyê da û cezal wa hatine birîn lê bi saya têkoşeriya gobisalan fedekariya meziniya tevgera azadiyê êdî gelê Kurd û gelên herêmê xwedî çapameniya azadin gojî çapameniya dewletê cuda ye em vênekê vekirî bibêjin ha ev hedefgirtin ne ji bo rojnamevana ji ber got rojnamevanin ji ber got di xeta azad de tê dikoşin bi pênûsa xwe bi peyva xwe bi kamîreya xwe dikarîn rojnamevanekî li gor pîvanê wa bê li kêleka wa bê wê qebûl dikin lê rojnamevanekî xeta azadiyê bê yan tişervanekî parêzerekî xeta azadiyê bê yan jî roşenbîrekî xeta azadiyê bê yan siyasetmedarekî xeta azadiyê bê di welat parêzekî xeta azadiyê bê di dûr de dibe hedef em jî çi fêm dikin civaka me hedefa ji bo hênakê weke rojnamevanên gel weke rojnamevanên civaka xwe got pêwîstiyê hebûyî hebûnê yê civaka xwe em esas digirin bêguman divir de dijmin medxê hedefa xwe de û terzê got dewleta Tirk taybet bi rengekî yekser rojnamevana em bibêr bixin di dema dawî de hevalê me şehîd Nazim hevala me Cîhan mamosteyê me Ezîz Koyloğlu hevalê me Egîd Roj kan asla şehadetê bi rengekî yekser hatin hedefgirtin ne şubhet ne di şerekî de em bêjin şehîd ketin di hedefgirtinekî de şehîd ketin denê xwe bidîye de li gor pîvanên saziyên çapameniyê gereke rojnamevan li ciyên şer hinek mertal xwekin hinek xwe biparêzin ji bo got heger bi şaşîtiyekî çêbû ew kesana hinekî parastî bin li vir ev parastin ji me re tune ye
اف جبرگو یکسر هدف گرتن هيا باشه کسین کو اف زاگون درخستنه کسین کو زاگون پاراستنامه فی روشنموان درخستنه لهمبری هدف گرتنا روشنموان بيدنگن اف بيدنگی اوان ریل پیشا ایرشن چاوا بدکن مخابن وصد مخابن جو سازين ناف دولتي سازين نسر بخوانا سازين جو برجواندين هزين ناف دولتي دشايسين جبو هناك قالك جارا خوا بيدنگ دكن يعني هن جاران جي ام بيجن بلغا كرن يان جي اخفن بيجن واتشكي وسا تشيبويا وكي قومينتك الفي جواكي كرنا يعني جي الفي قاضي كرنا راسي شرمزار كرن بيويستا توان بار كرن بيويستا حساب خوستن بيويستا تاني سازيه كي بيجي زاغوني من هف قاسن لغوروي از دكارم ببيجم تركيا روجمافان كرن هدف يانجي عربيه كامبولانسا كا بزشكي هدف جرت هوقاس اي افنا تيري ناكي جبو هناكي جبرگو گله ما نورمال افسازی گله ما ناس نکن وکی جبرگو تنه هزین دولت ناز دکن جفاکا ناس نکن انجخ ام بریا سازین خوین آزاد سازین گل ام تبکوشن و دو زخوا لپیش بخن ت هیویه کی گله کی مزن لسر سازی ناو دولتی راستی نای آوا کرن سپاس مرحبا اشترى سرجع فيروس فكم تناس بكن سيلفا كلش دناوا برنامج خويا برنامج دوربين ده ام بالي دكشين سر رولا راگهاندنی دباکو روجاتی سوریایی ده هدف گرتنا روجنامه‌وانان جعلی دولت ترک آداگر کرده یعنی دست بکیم خواستن اشتراک کنو که روجنامه‌وان رولا راگهاندنا آزاد دباکو روجاتی سوریه ده اشکره کردن روی رشته دولت ترک آداگر کرده چهوا دنرخین براسیش خواهج یعنی زمان دست به که از خواستم بیدیم زمان رولا راگهاندن رولا کی سرکب و رولا سازین می چپمنی ج دست به که شورش و تاروجا ایرو شخواه کو کام دزانن ج کفناهی دیرو که ده هر دنگ گل دهات جوساندن راگهاندن دهات قدخه کرن کسی کرد با ام بجن لسوریه قدخه بو راگهاندن بخونه لما به دست به که شورش را دست به که شورش را لباکو رجلات سوریه روجاوای کردستان رولا راگهاندن رولا کی سرکب و روجنامه‌وانان به ارکه خرابون رولا کی سرکه ده گهاندنا ویراستی اجرای گشتیره و روجنامه‌وان او بون هشتن کو دنگ و شورش لتواهی جهان دنگ بده يعني دفيد ما داويد جود بريانا هاشي قالك روجنا مافان دشوباندنا راستيه ده شعلي دولة ترك أداگر كيرفا هاتن هدف قرتن والشهيد بون لباشوري كردستاني قوليستان تارا هيروبا دين عزيز قويلو أغلو لروجاوای کردستانی جی بدهان روجنا مافان شخوا جهان بلگین و نازم داشتان لبنداوات شیرینی بون حری داوی جی روجنا مافان عقید روش بو کشالی دولة ترك أداگر كيرفا هاتن قرتن دناوا بدنگیه که ناو دولتی ده دناوا بدنگیه که سازیان پاراستنا ما فی روشنامه‌وانان و اب ایریش بکته گلو بدنگیا وان سازی و رخصتنان ریل بشا ایریشن چاوا لجی روشنامه‌وانان ودکن براسیش خوا ارمانجا دولتا ترک بر بجاوه جوساندنا دنگی راستیه لی هر تم هر کروجنامه‌وانک دکیجا استا شهادت او هرس مزنتر دبه او ارکل سرمله ما مزنتر دبه و کروجنامه‌وان و خباتکارین چپمنیه شخواجا نظام دولتا ترکا داگرگر ارمانجا و سرکه بدنگرنا دنگی راستیه راستیه کو هی كل باكر جلات سوريا دقاومة خازة بيدنك بكا أو إيريشن كدولة ترك إيريشن هوفانا سوجن شرن لسر روجنامه‌وانان بيكتينه لسر قل بيكتينه لسر سيفيلان بيكتينه دخوازة أفيك بيدنك بمينه و شارتي بمينه نخوماندي لأما روجنامه‌وان في راستية در دخنج رايا قشتيره در دخنج تواهية جهاني رجبو ويجي دولة تركا داگركر يكسر روجنامه‌وانان دكا هدف شخواج يعني زمان هر دو حوالي ما روجنامه‌وان كردستان تارا و هيرو بها الدين لباشور كردستاني عزیز کویلوغلو الباشوری کردستانه هری داویجی لبند برخدانا بنداوا شهیدان بنداوا تشرینه کو هر دو حواله می روزنامه‌وان جهان بلگین و نازم داشتان شوبون ور جبوک و راستیا هویتیا دولت ترک راگهین اجرای گشتیره دولت ترک او هدف گرتن و خو هری داویجی حواله می روزنامه‌وان عقید روش به اوجی به قهرمانی گهشت است شهادت لهمان جهی لبنداوا تشرینه
يعني حركو بيشنجن راغاندنا آزاد شابامنيا آزاد لباكور وروجلات سوريا واللي تباهي برشين كردستاني شهيدي كابن وكي روجنا مافانين كرد تشت كيف سر من اللي ودكو هين زيادترهم بكن حتى جو راستيا هي درخين البيش قال يخرا راستيش خبر بتشافا دولتها ترك سوجين شر لسر روجنامافانا بيكتينه يعني لسر التواهية جهاني هذا وقتنا روجنامافانا سوجين شرن لدولتها ترك فان سوجين شر ما في المروفا بن بيديكا سازين ناف دولتي قاشو باراستنا ما في مروفانا باراستنا ما في روجنامافانا نحتا نها بيدنجن لبراستيجي اموك روجنامافانا اموه كي داويه ديجي ديبيجن وش دسبيكه وجي اف بوغوتنامه هر كو روجنامافانا كدكيجا استا شهادتي باري ما جرانتر دبا ام رولك مزنتر بليزن دبا اركاكي مزنتر لسر مليمه و ام بينوس و كاميرا يوان العرضي نهلن و ام ريوان بردوام بك داوي دا سوزا وش بوان چیه؟ راستی ام سوز دنوا قوه پینوسا و هر بمینه هر کامیرا و بمینه و دنگ راستی تجاری نیچو ساندن و هر کس راستی اد ایریشن دولت ترکا داگر کر بسانه به بس جواب مرحبا اشتري مرحبا سرجوا اسمك كم تناسبك؟ جوان مصطفى نجاكون روناي تي في شخا نافا خلقا خوش ده ایرو برنامج دوربین ده ام بالي دکشینن سر کارو خبات و پیشنگیا کو روزنامه‌وان اگه روش نافا سالن شورش ده ناس بکن شخا توجی و که روزنامه‌وان دو روزنامه‌وان اگه روش و گله کارو خبات بدوره کر هنگی بحثا کارو خباتن کو سری ده جبو هر کسی کو جبو دوزا گله کرد لهر چهار پارچه کردستان فداکاری قهرمانتی کریه اما به بیر دخن و بجنوال هم بری خوا وان دتاوینن براستی وک یعنی اندام کی راگاندن پشتی کوچبری و ما جعفنی هم درباس شهوایی بون از درباسی رونایی تی وی بون کسایت شهید عقید دنوا سالن کوچبری ده دنوا سالن ایریشن پروژه دا سالن کو پلان دجمن به هر آوای خوا ایریشن بجایی و شرن تایبت کل سر گل کرد به توایی دهات مشاندن و به تایبت گل عفنه ج سال 2018 دا دست بگو حیا کلیان ها هم تدا جیان دکن شهید عقید مدور داناس کرد دنوا کوچبری و شهبادات نوا دور پیچ ما 7 سالن لور جیان دکر ایریشن روزانه کوم کوجین کو دهاتن جیان کرن تفجر شهید عقید کسات شهید عقید به قهرمانتی خوا هر تشتی کو لمیدان دهات رودان یعنی بر حکی فداکاری خود دابر مینا که یکیش برخدان سردم 58 روزا دا بگیرن حیا روزا داوی شهید عقید به هر کلی د ناف دابی یعنی وک فداکاری که به هر آوای خو به قلم خو به کامیرای خو خود دابر جبو کو دوزا گله عفنی ایرشن لسر گله عفنی بلگه بکن بردوامی او در باس بون او لحرم شعبای هر کس زانه ایرشن لسر شعبای زحمتین کو درد کتم پیش لسر شعبای شهید عقید هر کلی یعنی به ترددی لور بو لور جیان دکن از دکارم مینا که هری داوی ایریشال باصله هزن رزگاری عفرینه دما کو ایریشیوان چتین داگر کرن هر کسی مراغ دکر راوش به چرنگیه زحمتی و به چرنگیه ایریشکی پر هوانه براستی عمل ور ماجیان دکر مال شاه باجیان دکر یعنی ایریشکی به سر بر سرانسری کانتون هات رودان چتین داگر کر سرانسری شاه به توپن خوا گل عفرین دا بر توپان شهید عقید لگند نزی و سونوری درباسی ور بو و به کامیرای خوا افتش جرای گشتی را آشکار کرد کوچا و چتین داگر کریاتر وان ایریشن خال سر سویلا پیکتین براستی حوالن کوب شهید عقید را جیان کرنه یعنی تدید کو چاوا شهید عقید دکاره به نرماهی خوا به دلنظمی خوا چاوا کو جبو گل خوا دلسوزه همی حوالن وی بوی رنگی تفکر وان دید چاوا کو ایریشک بویرک دهات قوماندن پرسکلیک در کرد حوالن شهید عقید جی دل جه وان بویرن ددین یعنی تکلیه منو شهید عقید جخوا حرم حکومتی دا جیان کری و از تیدا درباسی ناوا کار چپمنی دا بوم حرم که شر بو حرم که جه ایریشان بو شهید عقید به ترددی در جه هری تنگ دا جه کو مترسی لیزده بون شهید عقید تلور دید و اثبات و یکیل بنده و تشرینه بون یعنی لور گیشت آستا شهادتی پیام شهید عقید جبو مدانه هم وک نوچگان اندامه کی چپمنی آزاد یعنی خون و خیال داخوازن شهید عقید یک و دخواستن در دخول کوچا و دخواست جرای گشتی را واتشتی و ایریشن داگر کردن اشکره بکن لی ام وک اندام کی وی چپمنیه از وک نوچگان کی روناهی تی وی از جعفرینه به چه رنگی دبه به چه آوی دبه به قلم خوابه به کامیرای خوابه
جدار باید جی از دکان وی اکیش بیشم یعنی جدار باید خبات راگاندن باجی لیتشته کو شهید عقید خون و خیال نوی و ببسری بچه آویده به ام دوزا شهید عقید و همو شهیدن ده هر قناخن برخدان سردم ده کو خون و خیال وان عفرینه که آزاد بو ام وی اکی یعنی جبیر نکن از خوازم وی اکیش بینم زمان پشتی شهادت شهید عقید تشتن بیر آنین وی کو دهاتن پار وکرن ددام کو او حوالی وی سربست یعنی د ناو سیاره دانه بحث ويا كده دبيجه هوالتي من هوالتيك جريسي يعني هوالتيك فكره هوالتيك دوزي تشتكو شهيد عقد بحث ديكي كو ام لسر شورشة كده ام دنافو فكره كده بون هوال هاف دما كو تدنافو فكره كده تدنافو فكره كو فكرو فلسفه ربر ابو تبي هوال دوزي تابی تنه کاری گاوشون دا باوجه یعنی ام وک اندام چاپمنی ام وی سوزه دادن به چه رنگی ببجی بلا ببن به چه آوای دبه بلا ببن طولاوان شهیدن و ورا را کرن تشتی کو او دخوازن پیک بین و یعنی بسری بین وەکی انتخاباتکارێکی چاپەمەنی وەکی ڕۆژنەمەوانێکی ساڵین کۆتا کارۆ خەبات بە شەهید عەگیدرا مەشڵ وەکی ڕۆژنەمەوان تە چ ژێ کرد جسارات کو شهید عقید خب به هر آوای پی دو پیش یعنی براستی وانتشتین کو درد کردن هوله هری زده ما اوجه کرد مشخص دست بکده آنی زمان ما گفت ام دنوا حرمه که جهه شر بو ام در باسی قاده چاپمنیه بون جسارت کوت به هر آوای بیت ردد جبو در خستنا هویتیا داگر کردن لهم بری گله کرد در خینه هوله به رنگی مخاط داور یعنی جسارت کوت دبینی حواله کی تجبو در خستنا یعنی تندیا داگر کریاتر که ایشن داگر کریاتر کو چتن ویل سران سری حرم جبو قرقرنا گله کرد دبینی حواله ته به رنگی خود ده پیش یعنی بیت ردد اتفاق جسارت دیگه کوتجی بکاره به رنگی به رحی تفکره سۆزاوە ژنهاوشون و ji bo şehîdên çapemeniya azad diviye ku çi bêhtir werekirin د داویا ده از خوازم وی اکی بیجم ام وک اندام کی چاپمنی آزاد ام سوزا وی اکی ددن بچه آوای دبه بلا ببن جبر کو ام د ناوا چاپمنی که شورش دا جیان دکن پیواژوی کوتته را درباز دبه دلگور وی پیواژوی تفدگره ام سوز ددن وا شهیدن د ناوا چاپمنی ده ام سوز ددن همو شهیدن کوجبو کردستان که آزاد جب خون و خیال وان پیکورن بچه آوای دبه بچه رنگی دبه چا کو شهید عقید به هر رنگی به هر آوایی آماده بو کو جبو درخستنا راستی وان جبو تکبرنا ایریشن وان تف بگره امو سوزه ددن کو تجاری ام سریج وان داگر کارن را ناتاوینن تجاری ام داگر کارن را نابجن کاورن ببن جلاده ما امه بسریه کی بلند و خون و خیال وان شهیدان پیک بینن بله سرچاو مرحبا اشترا مرحبا سرچاوان زور سپاس دەست پێکیان پەناس بله از سرکرد حسین یک شخاباتکار چپمنی آزاد لروجاوای کردستان دناوا خەلکە خۆیان بەرنامەیە دۆربیندا باڵێ دکشینن لەسەر هەدەفگرتنا ڕۆژنەمەوانن هەری داویژی ڕۆژنەمەوان عەگید ڕۆژ هات هەدەفگرتن و شەهید کرد وەکی ڕۆژنەمەوانێکیش خوات لەگەڵ ڕۆژنەمەوان عەگید ڕۆژ مابوو کار و خەباتن گۆک دکە تا چ ژێ گرت وەکی ڕۆژنەمەوان ها بله امجی زور سپاس کن جبو به درخته و جاره کدن ده شخص خباتکار چپمنی آزاد شخص شهید عقید روش ده ام جاره کدن بجنا خال همبری تمام شهیدین آزادی و تایبتی شهیدین کجبو راگهاندن راستی کجبو راگهاندن حقیقت جان خواه فدا کرن ام بجنا خال همبری وان خواردکن و جاره کدن ام سوزا خواه نودکن کو ام حتی داویه دو زوان بسرکفتن هر مزن تاجدار بکن یعنی راست هم شهید عقید روز یک خباتکارین چپمنی آزاد کجی سال 2012 هاندا آنگو کجی کلین دسته که دماکو چروسکا شورش کل روجاوی کردستان چاوکو بکت شهید عقید روز همو سینورن کولتیه و ده همان دمه ده او یعنی او بیروکه یا کولدار یا کو رژیم بحثه یا بر چاو کل سر جواکان چه کربو شهید عقید روش او سینورو او تخوب داگر کریه یک بشویه کی پر اسپورانه تیک برن و جناب برن و جبو آزادی هین جکیلین دست به که این شورش دا به گمان دست به رویتیا خواهی حقیقت کرد و براستی جیاندنا و
به شورش دا به کدا خواه و به کار خواه 13 سالان لحر داره جا عفرین دا بگره تا به دیره که هم کوه هر دم به پیلوس خواه و به کامیره خواه که هر دم جا راستی را شاهدی دکر راستی جا کار و خبات که گله کی هیجا و کار و خبات که گله کی بیروس و ده او کاری وی ده او میراسه کلدو خایلای ده حتی سر زار عثمانا بمینه یعنی دمی مرو بحث کسایت شهید عقید روش بکه و بحث و کار و خبات می بحث نیزگاتی و یه حوالتی بکه براستی جی زمان مرو بان لال دبه یعنی جبروه که از وی که ده بیجم خازی کو زمان چیای کرمنج هبا خازی کو زمان شهبای هبا خازی کو زمان کوچه و کولان و گند و چیای روجاوای کردستان هبا جبو کو بحثا لهنگی شهید عقید روش بکرانا جبو کو بحثا فدکاریا وی بکرانا جبر کو براستی حتی سبیجی ام بحثا سرپیهاتی و یاد دستانهی بکن اما هلبته الهمبری کداوی گلک گیم بیمنن براستی جی جوانکی کردستانی بو جوانکی که خواه برامان نتوا دموکراتیک که خواه پرورده کرده بو و براستی جی شیدای دوزا گل خواه بو دوی اغره دا جان خواه دا لعفرینه یعنی دمی که بالافرین دولتا ترکا دا گل کرد چاوکو به 58 بالافرین خواه ایریش برن سر عفرینه شهید عقید روش کیلی به کیلی قوناخ به قوناخ لکیلکا شروانان بو لکیلکا گل بو راستی جی هوال عقید روش حافظه یا برخدانا دیروکی یا برخدانا سردمه بو يعني ام برسكيدن في درباري دبكن كم سازين بيونديدار سازين كوب خا زاغونان جبو باراستما في روشنما فانان دنيفيسينن او بخال همبري هدف قرتنا روشنما فانان بيدنگم بيدنگيا وان ريل بر ايريشكين چاوا لدي روشنما فانان دكم بله راستن ها ببیجن جدسپیکا شورش روجاوای کردستان با افزایتری 30 حوال ما ین چپمنی آزاد یعنی اوجی وکی حمور روشنموان دنیای جهان چاوا کو شران و جنگان شوپینن اوان جدمن کو ایرش داعش یعنی دم ایرش دولت ترک دم کل سر هرمی مچید بون وانجی وقت زاروکن وی گلی خاصن ام ببیجن وی شری و دهمان دمیدا اف برخوادنیا کو شروان دیجی داگتری پیکتینن خاصن و یکی جای گشتر را گیرن لی جبر کو هزن ببیجن پاشورو جبر کو سیستم داگتری دستادار جبر کو جبهی و آزاد ترسن جبر کو جدنگ راستیه تم ترس و خوفك وان هي جلو رام دبينن چاوكو حواله مين چپمنيه آزاد هدف دکره هم لروجاوای کردستانه و هم جی لباشور کردستانه تایبت دوان هر دو سال در باسوی دا مدید چاوکو و پولیتیکیا قرکر چاوکو و پولیتیکیا شوونیست کو بشکل که پر اشکره یعنی خدا در مثلا مدید که البندا و تشینه حواله ما جهان بلگین و حواله مناظم دشتان دی سال باشور کردستان حواله ما عزیز حواله ما گلستان و وقتی دیجی بدهان خبرکار چاپمنی آزاد یعنی یک دمی که سر کار خوابون دمی که ارکی خای مروی دمی که ارکی خای اخلاقی را دبون شالی دولت ترک و یعنی هاتن شهید خواستن یعنی ام دبینن سرانسر جهان بدهان سازین که ناف خواهد کن بروانیه که دبر پاراستنا مافی خبرکار چاپمنی دادکن لی ام دبینن که الهمبری وان پولیتیکایان بدنگن نه هلوسته که را بردکن و نش داخویانیه که نشان دادن اول درج مرا چه داخویا کردن اول درج مرا تک خاله پشراس دکه کو او بخواب خو دوروتیه که مزن لپیمان گوان بخوانی بیستان ندکن و بگمان اف بدنگی وان و اف به هلوستی وان لهمبری شهید خستنا حوال المین روزمبان بتو اوای نای قبول کردن دو اف یک جبرکو او بیدنگ جبرکو او دنگ شخاناینن او وکی جسارت کردن دولت ترکیه مادام کو قانون تهنه مادام کو عالیه کی شروان قانونان تک دبه و دمه اگر کو ته هلوست نشانه ده دمگی توجی لگل وی عالی
تو شریک وی عالی لی ام وک خباتکارن چپمنی آزاد هلبته تجاری اف بدنگی وان او ریل پیشه کار خبات ما نگره تجاری ایریشن داگرکریه هلبته او کار خبات ما وک خباتکارن چپمنی آزاد تجاری او آستگ نکره. گلک سپاس بودن. بله اجی گلک سپاس کم و دیساجی از جاری کردن پیش راست کم کو آلای هوال عقید روش پینوس هوال عقید روش و کامیره وی و همو خباتکارن چپمنی آزاد همو کسین کو ما به دورا کارو خبات کردن هلبته ام هر تم هم لچین کردستان هم لدشتان ام هر تم بلند بکن و هلبته ام بیرانی آن زندی بیرن و چاوا کو به هوال عقید روش سر حسرتا به ویا بگر عفرنه چاوا کو شهید کد ام جی هلبته برزگار کردن عفرینه و برزگار کردن گشتی آخا کردستان ام خون و خیال یه اولین خواهین شهید بگین سرکفتنه ام جاره کدن دلسوزی و ما را پشتراست کن زور سپاس. بله تماشاوان ما افقر ما نافا روشنامه‌وان حریم دبون کو تکزیه لسر شوپاندنا خط شهیدین پیشنگین چاپمنی آزاد دکن هر وها و یک دیبیشن کو هر چندی دولت ترک اداگر کر هدف چاپمنی آزاد بک هدف دی دنگی راسیه تننکه و دی لسر خط شهیدین پیشنگین چاپمنی آزاد من هر وها بانگ لسازین پیوندیدار و سازین پاراستنامه فبروان دکن ین کو زاگونن پاراستنامه روزنامه‌وانان دانینا کل همبری ایریشن دولت ترکیه ندیشی روزنامه‌وانان بدنگن کو ادی بدنگی آوان ریل بر ایریشن نو ین لدیشی روزنامه‌وانان ودکن تماشاوان الملودری ام گشتن داویا خلق اخوا حتی خلق کدن بمین شادو مختار